بسم الله الرحمن الرحيم Si Isa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. عبس وتولى أن جاءه الأعمى Miyakari mga parasya na gutom ya likod, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buwan niya maumaskan niya no mama abuta. Ustayan, inalo yung mga pananapsir aging kanan na ayat na ginan sa tutulang ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miyakay sa agawiin nagiin yan imbiti ray so mga ala ko Quraysh sa may inamyan so kapag islamiran. Na miyakaw mo so Ibn Ummi Maktum amyaw na din so kaya pag-Islamian sa pupunging isaan yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mga betado agaman yan. Na miyakari mga para so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko katataglan yanon aaya kabaya yan na luwagan yan kaanyan mimbitiray so mga Quraysh kaubasiran maturo sa tialikudan yan. Si ko isa akia panutulaw no Abu Ya'la amyaka puong ko Anas radhiyallahu anhu na miyakaw masu Ibn Ummi Maktum masu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiin yan imbiti ray so Ubay bin Khalaf na tialikudan yan so Ibn Ummi Maktum na piyangin so ya anskan yan o Quran kumakapantagruo sa aya kabaya o Quran na mabaloy so lalangan na makalangkap kulangwa na mga tao sa daa matendua rumbu pakapanumpanga sa daa kilalaan yan na kawasa anta aka marmar udi na babay anta aka mama lokas sa manguda na palayayan din palalangan naguturo ang kulala na matitu. Skanya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na babagan yan sa guna malaso kaparatiya o mga alako Quraysh kakagi betadu manusia aigira aya miyawid ko galubek na sumanga laataw na keparatiaan o mga lulubay. Ugaid naswalla subhanahu wa ta'ala naskanyan ipturo ko manusia. وما يدريك لعله يزكى Guanta ipikatukor ka askanyan napsuti peratiaya. أو يذكر فتنفعه الذكرى Udi na pananadum na makanggero na guna sa pananadmian. أما من استغنى فأنت له تصدى Nasukman sa tawa dumiyapa ya sumyangka na ayang katuturduun. وما عليك ألا يزكى Ada apaturer ka sa dinyan kapsuti kaperatiaya. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى Nasukman sa tawa miyaw makanya na pupunisakay kuturuan. Askanyan na maalkang kukadnan yan فأنت عنه تلهى na ayang kadadapain. كلا إنها تذكرة Di mataan askanyan na pananadum. فمن شاء ذكره Nasa tawa mabuya na tadman yan. في صحف مكرمة Si sa mga pandanga na saslaan. مرفوعة مطهرة Ipupuro asusutiin. بأيدي سفرة كرام بررة Sa tangan ng mga malaikat. Kisasakaw ng mga pipya. Ustayan. So katero safara na aya katero o Ibn Abbas sa gusto mujahid nagyutos sa mga malaikat na Peter Wahab bin Munabbih agyutos sa mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter o katada asirangkon sa mga pababatiya ko Quran na Peter o Ibn Jarir aya untol roon na sirangkon sa mga malaikat tapsugun siran wala subhanahu wa ta'ala kung mga manusia kukipsumpayin kusugun. Agu kebegeruto hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso pembeti ako Quran na biyaksaw na mapasangon na pedu mga safara kisasakaw na mga pipia agyutos sa mga malaikat. قتل الإنسان ما أكفره Kiyamurkaan sa manusia asaya na abara kafir. من أي شيء خلقه Anto na asyay inadnan yanon supuunan yan. من نطفة خلقه فقدره Puun sa satu kaig mani na inad niyan sa kanyan na dinyang kaiyan. Ustayan, piyaki tukawan yang ko manusia wanda puun ko kiadnawn apuun sa satu kaig malubay
nasukiad niyang ku dunia na mimalawanda ko suguan ukadnan yan sa siyang kaiyan so suguan wala subhanahu wa ta'ala aawidan mga sugu. Saya naskan niya na manusia ada tadmiyang ko kadnan niya na miyadnun. So Umar bin Abdulaziz ku kapapan tagiru na khalifa na piteruiang ku isa apababayo kami amantugun. Inu akong kapapuliyo asakan na amay kamatay ako na din ka maparasuba kasul ko wala ya katataguan ko bang kaya kang ko oriano telugawi sa piya kaliyun yan ang kuto pababayok sa kiararangitan yan. Thumma as-sabila yassarah. Orian yan na solalan na libud yun. Ustayan, solalan na libudun na giyuto so kiyaw kitiyan sa bengawang ko kinim bawata ano no inaiyan na may tubo na di makalawang ko bengawan no inaiyan. Giyuto itindugo no Ibn Abbas, pitero o mujahid, aya libudun na lala na so kiyaturo waun wala subhanahu wa ta'ala ko lala na mapia aguso lala na marata. Sa giyuto imapayaga tindag sa inidalilian so ayat ikatulo ko sura Al-Insan. Thumma amatahu fa'aqbarah. Orian yan na piyatay niyan na inilibang yan. Thumma idha sha'a ansyarah. Orian yan na ukabuya yan na uyag niyan sa kanyan. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Di kadaniyang panmatunay so inisugu yanon. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ilaya umanusia so panganang kanyan. Anna sababna al-ma'a sabba. Amataanas kami na piyakadugay sa misubig sa katuga. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Gubing kagamis sulupas sa kabengkag. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. Napiakat namis kanyan sa uniina ibabasok. Agu anggur-agu mangangetu ap teteb na binatang. Ustayan. So katerwa kadba ko ayat eka 28 agu so abba ko ayat eka 31 na makaplagid sa maana. Askan yan sukutan ap teteb na binatang akna ubab kena manusia. Sa langwa na mangangetu ap teteb na binatang apanganang kaniyan na piyakang gulalan ni rano ng kutwa maana. Sa soaba na langwa na pagitu ko lupa akna ubo pagunga na mararang kumya na pantaguto sa pagperubinatang. Sama na miyari na yaga sumangangetu nag-iikang gunaan o manusia langon. Kaso di niya nun kekan na pekenu binatang yan aso binatang na pekan o manusia agiin yang kang gunaan sa mala. Sa sulangwa na nga ni na matatago ko dunia na palayad nini pananding ko manusia, kaanian kang gunai sama pia sama tunay niyan so simba niyang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa so kaad na mababa na ipanananding ko kaad na mapuro. Sa suotan ng geraben sa pantag ko binatang, na so binatang na sumbaliin sa pantag sa pagpero manusia, kaan matata pagiin yang galabakan sa mga suguan wala subhanahu wa ta'ala. Sa so kapira pagusbaan niyan sulim wala subhanahu wa ta'ala adin yan simbaan na isiksaon sa alungan na mauri adan yang katunay ako kabna rolimo o pupengalimo sa skanian imarata akad kulyawaw ulupa. Wa zaytunan wa nakhla. Guzayto na gukurma. Wa hadaiqa gulban wa fakihatan wa abba. Gumanga asin da amarim poong. Guunga asapa da guutan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Apsuwitan niyo aguso mga ayam niyo. فإذا جاءت الصاخة. Na amay kamakaw masok pagkabiswa lagam. Ustayan, so katerwa asakha, na ngarano to o alungan na kiyama askanyan so lagam mapagkabiso so kasupi itian, agyuto so makalawlawa masa, akatukawan din no tao so kerumbaan yan. Gyuto so gawi apalaguyan din no tao so madasuguna si eko dunia na isenggeryanon so ginawan yan, na asar kadimarasay. Na si eko alungan na maure na palaguyan yan din ka ipinulatan yan na ginawa niyan sa di masiksa. Da akaruma a inisirumataya, da inaagu maapmbulugan sa gagaw, da pagari, da muriataw, da bulayo ka apakatatayaan. Taman sa suisa alayhi salam sa masaanan na maptero yan, adad na pengniin na kanun sang kutwa gawi iarwar ko ginawa ko, di kurun pengniin sumarya mainim bawata ako niyan.
Kinwa a iberat su isa kakagilong malangkap so katawiron sa kapian yan iparangay kinaian. Ugaid na sa masa uto na isenggerian din si inaian ko pakabened na asar kadirun matalantang. Saya na anang kumargna kam betadan na sumuslim na pamakupakot sa kapakapagamalian sang kaya dunia ko daniyang penkapatay. So mga tawalalayon niran katatadman so kapatay na siraan ni makapenang gila sang kana na masakita gawi Nasupman sumanga tawa kalilipatan niran ubesiram pematay na diran din mapipikirang kana nagawi sa sukata tadmi ko kapatay na pekaam peled na pengusiat ko tao. يوم يفر المرء من أخيه Agawi ya pelagwian dinu tao so pagarinian. وأمه وأبيه Gusto ina iyan na gusto ama iyan. وصاحبته وبنيه Agusto karuman iyan na gusto mga wata iyan. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Saad na rako umanitawa pedkiran sa alungan uto abtada makasasendudun. وجوه يومئذ مسفرة Buad na mga paras sa alungan uto makalalangas. ضاحكة مستبشرة Ama kasisinga ama bebebaya. ووجوه يومئذ عليها غبرة Guad na mga paras sa alungan uto katatambunan sa bayanak. Ustayan. Kekilala sumanga tau sabab ko kalanga sumanga para sa gusto ka prurun demaian. Sa sadin sama kalanga suru oso parasian na mapalihira kumargen sama kasulku surga. Na sadin sama kay temruwa parasian na merurun dema na matang keda keulug ko apoy unaraka. Si ko ka ketemu umanga tau na palaya siran den talandiang. Aded na bekia umanga palada sekiran apalaya siran pisunudan. Sa sukubala inabis kiran ko kiatoria kiran na kesui kiran. Akarina oto sa taruto solawa siran ko kakukuma kiran wala subhanahu wa ta'ala sa kauntol. Agu karina oto sa sukasiksa ko tau na sudun sulawas. Maana bedenian agu suniawanian. Sa sopa ko saba ada paratiaya. Aayabu siksaan na sunyawa. Sa datar kon o taginda pen igira tuturugan sutaw. Sa dadagutua paratiaya. Masa oto sumide peden subito o no malawan da ilalag ko dunia. Sa sokapa kadapanas na aya mangulam bukulang wanataw asyang kairan susuguan wala subhanahu wa ta'ala ko kata taguiran ku dunia. ترهقها قترة Aka ko kulambuan sa maitem. أولئك هم الكفرة الفجرة Nasiran sa mga kafir beradusa. Pangnal kusora. Gei susura apa pekita deman yan subeta dewi sa atawa buta aka kukurangan so sipatian. Ugaid na mabager so paratian yan na miya kabeliro na mama a ini dekatu tutul na kalaanon so Quran ko betadian ko Islam. Guni ama kaum ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa peluluba sa turwa na miuman yang ko anda nga betesian na paratiaya. Na sabab ko kasasendudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko giin yang kimbitirain ko mga ala ko Quraish aarap niya nakasabutiran ko panulon. Na miyari murang skanyang ko penegla pakai sewi sa atawa buta na miya karimang suparasyan. Na tiurunan na wahi ayad na patuginan yan na suabasa maana miya kaibisa kiari murang. Giyong ko to mama na skanyang su Abdullah ibn Ummi Maktum. Alala yun sa kanya ni pembaga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madinah pedu mga babay ko masa agin yan kapaki tidawa saliyo. Piyaki sabutan o Quran na suparati ayak wala subhanahu wa ta'ala na daabanian pemili ina manusia sabab ko asala pakatupo o bangsa udi na subuntalo kubalagu surubusan. Ayabu kilalaan yan na puso at tulabusa maal kang wala subhanahu wa ta'ala. Ada tarang kuto ay sa atawa buta aku kurang so kapekang ganyan na guna ko kapaging dabaran dia ko kaila yung manusia. Ugaid na sawala subhanahu wa ta'ala na aya pagilay niyan na sumada dalam ko mga puso. Paday kumini kabilaga asura at tumiron sa Makkah, aya kadakla ayat yan na 42. Tumiron ko urian o sura an-Najm.